Respected Chief Guest Sri Marcus and Marak, Honorable Minister in charge of Soil and Water Conservation Department, and respected Deputy Commissioner Sri Garot L. SN Dait, IAS, respected Director Sri L. Shabong, our MLA Sri Gabriel Walang, all officers from the Soil and Water Conservation Department, MSWWDA and ADB, our village leader, elder and dear friends. I want to wish you a very good afternoon. Let me speak in Kasi. Kalong kay kabaskautanat kaban yo ya kaban yadon ha kadeka jaka ha kadeka singi ka pamenta ngadap da ka jingsau keman habang yo ya kaban don lane ban yang ha kadeka jaka nda ka benta kadeka singi ka bakarpang kabalong kesengi bengniok ban pli ya kide ki jingtai ki ban akaliang joga department kalayo ya kaban pentrei hapo joga de senong gejungi namar kata akum ke senong nga penpau ya ke jing ngungu na ka benta jong ke department kabalano senyang kumbang yo sneu lengba jogi de por ki bala lek no nakaliang jong ka Soil and Water Department kalano senyang sibun hapo jong ka de senong nong spung gejongi ladang ipoi sekiti ki pentakti sethi serum ngiyui sibun ya ki mati ki bana kaliang jong ka department kala le na ka benta jong ka senong gejongi namar kata kum ka senong ngasu penpau ya kejing sungu kejing ai kublai na ka benta jong ka department kabana lor kide ki kam ki ba philale leng baju kide ki snam ki baladap philayo ru ya kaban wan ban ai kejing rap bantai lale ban sna ya kide ki artli ki pung ki badon hangne ngadap da kejing sungu kemen habang apai ya kade senong kejongi kabadon ya kade ka jaka kami internet nalor kade kejing internet kaba ublai ulai na kabenta jo kade senong kejongi ngadap da kejing sungu bana kaliang jo ke department pilanang yarap susu ban ai susu ya kejing internet na kabenta jo kade jaka kajing don jong kini kipung hangne kawalam susu ya kajing internet ya kada kejaka ngilayo kajing ya keren ya sutu bat ki officer jong ka Soil and Water Department kaba kidang don susu ka pelan kejengki nda ka benta ban pen internet susu ya kada ka jaka ka badon hangne kata ka bakinsa yo ya kaban ai ban thung sa kiding ban pen internet susu ya kada kejaka